Izuzetno nam je drago da je Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj prepoznalo naš institut kao jedan od, kako su se izrazili, stožera instituta u Srbiji. Institut Vinča funkcioniše već oko 7 decenija i posle programa razvoja nuklearne energije u mirnodopske svrhe u suštini se razvio u multidisciplinarni institut koji se bavi sa jedne strane naučno-istraživačkim radom, a sa druge davanjem usluga tržištu i osvajanju rezultata koji su dobijeni istraživanjem. Nama je izuzetno drago da je država prepoznala važnost inovacija i tehnološkog razvoja. Institut je spreman da da pun doprinos programu vlade u tom smislu.